baby a twagumu yi a wo hwe yen e tema station ene a driver for ne wona wo mo eton ade wa ha dwadifo e bedi nkomo aban no asan e de road toll e san ba ama driver for ene odu to buta na wa yusika ye hwe e hyen ya okitawa na wa ye dai wotua ye bisa se road toll ya o mo san dia bayi ma dwenkyere e wo ho ne se ye koye nimi ma dwenkyere ne se menti ase omo yi free ho because oman no yesi oman no ID na yes ka de akiri oman no na to na ye gi no na nya kakra na ye de sesi oman no disable for omo gi scanner de ade nyina omo nyina akotena fie 2 ye kwan nyina ye basa yesi scan yo onu na wo begigi kakra na wo de asiesie kwan na wo si wa yie fi wo na wo minister wo tumi katre ye driver for say the be jun so jare ye be jun ye do on ma no wa jun so to me no omo di ba ye pa so omo di ba but mo make sure say omo di ba na ye driver for ye tua scan me mani mfa baby scanning ko na omo ntumi fan siesie ye nkwan ene ye nyama he aye o man we no omo fan ye mai omo di ba de me ye pa na to income tax so mo san fan bla back onu so ebu pa ye driver for ye na etua yen kan say yen etua all right nti aden no be yin income tax afio na wayi to afio yes wo aban kasa ho be kire because sheka dodro a efa kwan ne so wo be yeda anya sika dia sesi kwan nti to me no odiba eye pa so odiba yo me so the road to no de ba eye na odiba no question mark wo ho odiba no obeja no first no say the minister no be kan say roto no ska on person onya no onya enti wo be ja won wa ma wa betena o saa be san be fasika na ye grofo betua roto no na ye kakeka na se den ana so bo monitor won every 3 months bia obeba be ye accountability a kire Ghana for say roto no minya se ana se minya se eno na ye hwehwe na ye di bibia kwa ye mikuro ma che ngro so kwan because ye bele futuro kunyan enti roto no de mo de ba minister hwe ni ye anti sa de a obe resign because one sheni ye na nkofo san de baba di agun botom na ye hu mfaso bia wo so no hwe de daada mo ye hu hwe now dia and ye hwe ho asam ka ye na me de me waka ya frame Ebenezani akutete roto na eba no eye nanso ye hu ade amode scan ye semu baba ye roto na mo de be ye kwan ni je ama ya beka bi short time amo jai roto no ye kwan no dodo akwan no nyina nye roto no baby ati to no wo no kwa akwan no nye nti se mo ba be ye roto no mo mbeji na so ji amo ba beji no emu amo twa mu no because of mo pese mo fast can be too so nti na mo jai na mo de bi atuso na mo ba be start ana mo ba beji scan na start no mo si scan grab baby e ko no mo hu anu se amo hu anu se scan e ba ade papa na e de be ye ana e de ba be show ni papa ko botom ye kwan no nye mo mbra na mo be ye mo beti na mo ye ade papa okro mo ma mo ye kwan no nyina sei nti kakra me wo no na ma kan tremo every time a wo mo yi roto no efri ho ebe pem na wo manfo entua no hu ni se eye ka wo mo abo oman na e ka na and am papa mo abo oman ni ka papa because a day kra ka sa twemu woto no omo yi free wo no emre kakra bi no bi ase eye the reason why obi ase eye ne say fiti we ka so e kono traffic na eden aba from udu traffic in yo into obi afele say oh eye but abo man ka papa me can dada because onu na enya kakra na odi say ye niska kra saska no ba odi choki bibi se si am no kan bon katamanso fiti to eko ma ol me o guy eko bon katamanso kwa ni nyina ye basa ma ol me o mi ho na me free kwa ni nyina nye ti aden ti na wo yi free o ti saka na abeda hon wan na said yes otu ya minister no na so ntua minister ben anabo kwaku amwakwata onu no so ntua because wa boga naka
kana wa abo Ghana no me se fu a no mo ati so no eno so kan na mo pese mo fa to no mbra mo tre se fu a no mo titi so no nti na mo fa to no mbra na ye ntua saska no nti wo de se mo de ba mo mfa mbra ye betua because mo abo Canada na ye betua ba so no mfa mbra na ye mfa ye bibi ye ye mfa ye kwan no papa maye ye kwan no nya sei ye mfa nye ekwan ne maye ne ne ma papa wo manfo a kire o madwene se mate etike mu na se car no eye ma trotro no ekwa mate ne eje so se away